Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, 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 wa ya qari kitabillah, Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah, alaikan kubatul qudratu jahid bisabilillah, alaikan kubatul qudratu jahid bisabilillah. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Ya Allah, yang mendengarkan sholawat ini dimanapun itu saudara-saudaraku, ya Allah, sehatkan badannya, lancarkan rezekinya, kabulkan semua hajat-hajatnya ya Allah. Yang lagi sakit semoga sakitnya diganti dengan kesembuhan, yang sehat ditambah nikmat sehatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati bani, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati bani, wa sammihum min az-zanbi wa ghafar dhunub Allah, wa sammihum min az-zanbi wa ghafar dhunub Allah. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Amin ya Allah ya Rabbal